Inauguration ceremony of hot gas utilization project in Rome Milku Azaimek Kipamanpon. Moniram Langne Auditorium Hall along Nili Block Pen Patir Piponsi PMAYG Ahemso Section Order Alo Local MSC Anparta Education EM Research Stock B Reading Pen Beneficiary Atumaphan Kiron Pon Alvin Pro Akulat Habit Ingnar Kapangno Dekang All Assam Ahom Association Executive Meeting Kapamanpon Pininiphai Incorasi Titiya Cheklo Bogazan Cement Factory along Inauguration Ceremony of Utilization Project in Rome Milpu Ajaimek Pamanpono Bangso Ajaimek Mate Amai Long Manpeng Aluhi Sarpo Amanpen SD Kumaraswamy Union Minister Ministry of Heavy Industry Labenke Dr. Numel Momen Deputy Speaker Labenke Assam Legislative Assembly Labenke Karbi Anglong DC Nirola Phangchupi KAC Principal Secretary Mukul Kumar Saikia Sanjay Benga CMDCCI Smiti Debahuti Bora ACS Sardilibe Chairman Education Block Bogazan Labenke Anparda Penan Kithe Kidingatom Chetom Lusi Bangso Mailong Deputy Speaker Labenke SD Union Minister Atom Jumesen Alam Thantekangsi Mai Misen Meet Pen Bachun Pono Bogazan Pen Khorsing Tikatha Report Karbi Live Usually appointment time they will conduct an interview I think. Performance wise also they will take the decision. For that actually we have to give local people some skilled education. If we conduct the skilled education with proper technicians, then they will get the job. For that actually skilled education is must actually required. For that we will work it out. That's why I'm telling you that former HOD or former design has there is so many skilled candidates in the Bogazan or entire Karbi, but they hired from other states, other parts of the India. No, in my tenure, I promise you, whatever maximum local people, we have to help them to get an employment. For that we will give top in my tenure. Thank you. So one more question. No, it's enough. Pininiphai Incorasi Titiya Cheklo Surihini Ra Incorably Arni Nong Incoratrok Dwarbaguri MSC Constituency under Muniram Langne Auditorium Hall along Nilia Block Patir Piponsi PMAYG Ahemso Section Order Alo Local MSC Anparta Education EM Research Stock B Reading Pen Kiron Pon BJP Sarkar nang chari pondet pen ki kido kelak heme jangre atumaphan penaan Sarkar pen scam nang kile anke pipon bomlo lason si old age pensions arunodoi PMAYG ahemso pipon bomlo lason thak ladak nong inkoira trok Dwarbaguri constituency along penta pini nili block la pen ki rongmongwe block pangrumpet pen 550 beneficiary PMAYG Ahemso Section Order Local MAC Anparta Education EM Research Stock B Reading Pen Ronpon Longlo Lasi Hemso Kilong Vegatum Aning Arong Piklo Puta Ningje Pon 20 Lasi Lapuson Kidok Kilagatum Aphan Nangkira Pon Take a Pot Choro Par Piklo Puta Ningje Pon 20 News Desk Report Karbi Live Dak nili block pen PMAYG ahem sanction order alu kipila pen awareness program so program long penangan na beneficiary dolo nang chetong do lo la pen Dwarbaguri constituency fan nili block la pen Romongwe block 500 plus 550 PMAYG ahem nang ledun la song bong pen 270 ke Romongwe block under lo la pen
279 lake lapu nili block under la song bompen 160 ke sanction order pini nang le lo la tuma long tangka chi thabalu pini pen ke la tuma hem ki chikim chindang kuri ponang po la so awareness pini thandikang lo je poisa chulai der gari chinami det bike chinami det free chinami det tang pini chinami det la so na vitet nei po la so awareness pini pakang pon la si kadogo be fan na cherok tok nanji la so fan bang si itum par week lo tangte 1 week ang bong lo te VDC chairman pen chenglok JE tum dam si laki ki ma hamalong langdam ji ke langdam la so review lo pen hai visit dam po lo pen la hai hem ki ma kim ke ma ching pot pe ma la hai kam hem same lang pon po la so putha kalam si pini dak dai thor long muniram lang ni auditoram holong padu po beneficiary ke kone total ke 550 do all total 550 romong we pendak nilip block RIDF pen ki klimpon puthak bulam bo la additional classroom la hai sade la hai penangan ke duar bogri ke tanglap akapre constituency long bangke nonan ke nilong complain ke nang le lang jong si complain nang le te ni tum lang po rectified po to fan lang pon po Lason si kedam tang niphai inquiry si GTA Jeklo Lakha inquiry si Borzan constituency ke parlo Bogazan Tanadung head Sot Richo Rongamekar Alvin Kua Tomakulat Ajo Porphai Grehini Apor Malom Gulat ahem tong tekang rai si sang beke thom lapen ki han an sitame chotekang etlo lapen ki hormu horder sitame ki ongnung phangno pitekang laplo pusi gulat ahem pu Alvin Kropen pherang ke thengno lamthe nang chepak langdon HDP dilai ben angtong terang report Karbi live 12 lomlo ini ke halapu lukian na pensi nangi par poing nar bang jon kep ne jon kriponi dui amat kewang hut ini ke thegonong lo mar ke hung don sita aing nar bang katki ang thin the pik ya hem hui si phalang noi sianing hangrong amat pan parni si halang la nili bongo la nili bong hem tame parni si halang kibung angke suspended non abang ta apor bang ajak dingo ilang yo amat kedo ing thak sulo anpena ing nar tumta la tibok tirai lom si ini kedo idulab titi amar forest tum phanda to ya jo phone kuri lo tame nang deng bang beda ki thor the ne man karju dong dene piloni ke bang thegon di non dam thang an ke mane ini la gotna pini problem deran phone kuri telasi mentena ben bang rai titi mane ini ni lima thada mateng bolate ini ke latumda kicu mobil he office tame lapu ke rong area rong si ini ada lo mat la ini department tu bang hodak pen bang ra la ini arjulong lo pelote kiplung bang pasodak dak kiplung pre adet podma puni lihin ben ini hormu hortar bang ke sang bek kompli bak dulo la penako la chips pini ne biskuit hui tame la rikchulo yo kicu si ke ong he tumi diha si saman enam lang nilitum ini ke sande sila dak nilitum ke payment pini ni pong ke customer hui same sande si gyong ong pumasi hormu hortar chewan hui ta parni si hunibarani lo pini hunibar ho mane hukurbarani si nilitum tumi lo la si saman hui chewan pa ong lo he amas oh la si chela lo ke ako la ingnar tumbang ta earning sam 5 baji ba 6 baji ahut pen ke narlo tami duko kati la sila hoi bang ini department tum phan chuning ring tung bang la lo je nangli tum ta la ini rong malom kitu kasik sak ajo ini ba nili tum pen lo he kasik sak dam ke la si ini nangli tum ta hodak pen bang ke plung sonte poja si nili tum hin pen bang ke nili hin pen bang ke chuning ring tung nili men Elvin Crow nili do dak sorricho lukhijan la rong kimi Lason si patumi niphai inquiry si GTA Jeklo nong inquiry si Borzan constituency ke parlo Bogazan Arogaya Hospital Conference holalong All Assam Ahom Executive Meeting ke pamanpon Bangso Mailong Central Committee Maipu lake Sosang Kune yuk lapen ke chun bang topon gogoi lapen pinan ke thekidi lapen pherang ke bitunga tum sitame chetong dun
Lapen Mailong Jumesen Alam The Jinki Jethan Ponsi Mai RD Dozot Ben Pachun Pon. Hidi PT Lai Ben Angtong Terang Report Karbi Lai.